Mama Gallo ñal non vraiment tan ni gay ak bir do an do bir do daga rati nan ko koy lesde mi no andri information gul do jaw atina ni président de la république ko ngara ko wala kana ndel ay al Mama Gallo fen da do gonda elman ndel ñelaare teddurande ayna ko de jahno don hitaade kala atina ni ko kawal ndande tere kana hande gayna ko futino Mama Gallo ando hande Sine Saloum do hande sina dimbe burbe be nay e Sine Saloum ko an wiyete jaar ko futino ma ñelaare teddurande ayna ko be journée nationale des éleveurs président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ara do kawal le 22 février ala tinani biida elman an boni elman ko an boni tina ñalande fatini korda xam non wi mais tamina be Abdou Diégui noddima kamé Kalidou Ba Abdou Diégui kawni président fedde aynaɓe Saloum Kalidou Ba kawni président des éleveurs région de Kaolack ɓe noddanima an wonani radio o ɗon tous les monde ici ɗo commune département ɗi fof e hedde réseau sa degati koye tinna tan ayna koɓe Saloum fof no tinna en korɗa kam noon ande Elimane hay wajima Oumar Sow gandani wiyanima noon ono wiyani tan no minanni tan no tinani président arata e ayno koɓe Sénégal ɓe fof ko ɗoɓe kawrata yeeso damal gouvernance ɗo ɗo juma juga keɓe ɗo on bayat bolol Dakar Abdou Diégui président aynaɓe Saloum he Kalidou Ba président éleveur réseau de Kaolack in waɗama CRD in waɗama réunion toto élevage in waɗama réunion chambre de commerce mbima pellel e fof kawriti ndenti modi gotum gam jaɓɓade nden ñalade wiya noon ɓe kollirat ɓurɗo moƴƴu nayyi ti an sooyema ongen nagge ɓuuri nge moƴƴu te kala ɓurɗo moƴƴun adde ko a tottede million ngaji nogas calum tira de Bassirou Diomaye Diakhar Faye o itte million ngaji nogas wima hi ko wat ɓuuri moƴƴude te men nge sooyema sana ɓiga kam e gañoto hoto paɗa Mama Gallo accam wadde hay goɗo si suwa aru kono wende mbimami tawa yon kam toon he Mama Gallo de tawa yon kam toon wadde yeehi yeehi